Janski on perdėjimą vis dėl. Aikštelė ir įvartis. Antony Marcial. Pasiaukojančiai žaidžia vienas iš United, net dėmesio, kas ten iškrapštė. Barrow, karistusalas Darmi on tema vastas. Barrow tsenderdus ja seal on 1-1 olemas! Gilfi! Vahetus sisse toodud mees annab Sigurdssonile täpse tsenderduse ning Islandi mees, kelle valvamisega pidanuks seal tegelema Daley Blind, aga kes sellega üldse hakkama ei saanud. Mitte Daley Blind, vaid paistab, et Juan Mata. Ning mänguseis on 2-1 Manchester Unitedil ja Wayne Rooney on löönud värava. See on midagi ootamatut, võib vist nii öelda. Aga siin ja Martial, Fernandez.